عبدالحمید رمضان کاسبکارێکی ئاکرەیە. دوو هەیبە کارگەهێکە داقوتانا هەناران vekiriye. Ew dibêjît asankariyeka zor bû gelek rezbanên akirê durûst kiriye û li vê re hinar gelek bi sena hêdiyêne daqutan. Ew zehmeta salên derbasbûyî li ser milê rezbanan nehêlaye. وهنا رش المنطقة يعني ايش قلت هنا ركش زور المنطقة هي داقتنا مش قالك زحمته إذا ما بيربو خرج صانع بكين وتشينوا هي كم معمل شبيت آكل راستي إذا داقتنا هنا ركا وملين وجهاز شيء خاوي شامو ستيلا هم يعني ما ده كمل ستيلا بيكاتي هس أول شيء تكتدانيا أصلا تدانيا وجان جايبيو نخش درس بكا gelek rojan li vêre sê tenên hinaran bi vî amîrî dihêne daqutan û bi sê qunaxan ava hinarê amade dibît û li dîv da dibîte şerbeteka sirûştî. سه مرحلة مرحلة كم هنا ركتين تصندوق كين غسل كين غسل شليدين خاوينا كين زوانا شوي باش تنجي لماكينة كين لماكينة باش يعني مرحلة دوام داقت كتدنك دنكا نقري عسالة كتكترك يعني كتكا كين مرحلة دو كينا عودك الشربت يعني عسالة قفشة كتشربت داقوتانا هنارê zehmet û karekî qurs û zor dibêt. Li dema ev amêre hatiye danan, zorbeya rezbanan li vê re hinarê xwe dadiqutin. Zehmeta salên nemaye û rêk bi sinahîtir ketiye. ما رزيو هنا رزيد ماشي مازنن حتى ما ليت كرنا بتا ما تكلاشتنو حتى ما تكر دا زحمتك زورة سو بيفا ما عنديش تبون بس نو كان معاملات يدانا براستي آسان كاريك قالك زور زور ابو مهاتيا كردن بس انا تبيتا شربت هم تبيتا وقت تبين بجدكينا شبرمان زام بك هيفا خونا ولا براسي آسان كاريك اودي ابو بكر زور زور و خودي ارزانا Li bê demê salê werzê çirîn û daqotana hinarê li Akirê. Amarên sala 2019 yên rêveberiya çandina Akirê 88,600 binedarin û li ser roberê 856 dûneman ev dare hatiye çandin. Hejmareka zûriya rezbanan, kar û dahatê wan li ser evî berhemî ye. Dilberîn Gazî Kursat News Akirê.